Zdravo! U ovom videu pokazat ću vam kako sam izlečio Beckerovu cistu. Beckerova cista je nakupljanje sinovijalne tečnosti ovdje u ovoj potpornoj jami, ovdje ispod kolena. A ta sinovijalna tečnost je mnogo važna zato što ona podnosi zglobove i hrani heskavicu, sprečava trenje između zglobova. Sad, šta je bitno? Znači, vežba se radi ovako, ali ne preporučujem osobama koji su operisale kuk, imaju osteoporozu i tako dalje, svako mora procijeniti da li možda uradi. Znači, test da li imamo Beckerovu cistu je kako da objasnim, pipnemo ovdje, jako pritegnemo tu i ako nas mnogo boli, znači to je to. I šta se dešava? Kako ja vidim Beckerovu cistu? Ja to vidim kao ukleštenje neke tetive koja je povezana sa tom burzom gdje se nakuplja tečnost. I šta? Znači napravim tu kao neku vrstu poluge, znači ako je u desnoj nozi, ta Beckerova cista, stavim desnu ruku pod glavu, a sa ovom drugom rukom, sa kažiprstom i trećim prstom pritisnem to mjesto i idemo u rotaciju, budemo opušteni, lagani, ovako malo savijamo nogu, ispravljamo, totalno opušteni, osluškujemo šta se dešava u toj svojoj nozi i malo po malo osjetit ćemo kao da se nešto izvuče i oslobodi. Ako je recimo Beckerova cista u levoj nozi, leva ruka pod glavu, pritisnemo sa ova dva prsta i idemo istu rotaciju, lagano. Ovo je slično kao načelna vežba, malo drugačije. Malo ako neće, malo ispravimo, savijemo i tako se to namesti i predstavljaju svi simptomi te Beckerove ciste. Izgleda nevjerojatno lako, ali zaista je efikasno, meni je pomoglo. Kako ja dolazim do ovih, da kažem, isceljujućih vežbi? Pa jednostavno uspostavio sam harmoniju sa svojim tijelom, a to se postiže tako kada spustim um u svoje srce. Kako? Pa kroz Isusovu molitvu. Ali, da bismo bili uspješni u toj molitvi, moramo da dobijemo blagoslov od sveštenika ili duhovnika koji sam tvori tu molitvu, jer se đavo najviše plaši te najjače molitve na svijetu i hoće da nas omete u njoj. I malo pomalo, onda dobijemo mir i radost u srcu, oslobodimo se misli koje nas opterećuju i to je to. I još nešto, možemo dobiti sve odgovore na sva pitanja koje ćemo ikada postaviti, jer su oni upravo u nama, kao što kaže Louis Hay. Toliko od mene, pozdrav!